munene wa gukorera munene wa gukwathitha ndamwira ni tondu wa gitio giaku na kia muthoni reke tujuke tiga gathemba tiga gathemba ndameno ndo agitio giaku na kia wakiru reke tujuke ndugamena kameme uguo une kio tukire utwirete indi muhende to iri ikoretwo kuo no wosiuga no shamba efio haya ni ndirakerira igwa ground Ngai ground maraiga ate by the way Kai mutumia na utuinagira na nditarararire dementia pole nyambere sorry sana no riwa nduri matire thagia na murimu Ngai kai turorete ko andu mathokete muno matire thana na mundu murwaru riu arekwo interview ni muthuri weho orio wetagwo atia akaiga ni mwega uri etagwo no wakirumba akoragwo kudio na tuka understand ni dimension it happens yes exactly riu haria hararehire thina biu ri ndiona andu ni mabi ku comment ati ni kakara ri na mutu ndigwe cia no ke kakara ri ati aroriri atiri umuthe ni radio kwanyu ni kudio arero riu ondu ni tukwenda go support na tufesa ri tuhe namba ya thimu Dimensi arariganira mutumia ucio araheanire namba maita mana agicokagira namba na nere siko cise namba 10 riu ni ho ina ukire online na andu mararigwa atiriri wakiga na maundu maingi no namba ya msaada ni rekati tomuthira kuhona kwa naihenya in a way that pleases the Lord.